Uyu akaba ari umugabo witwa Abdul Halim Al-Attah, akaba ari umugabo wahinduriwe ubuzima n'ifoto yonyine imwe gusa. Ushobora kwibaza ati ese uyu mugabo kugira ahindurirwe ubuzima binyuze mu ifoto imwe gusa ndetse na social medias, wakwibaza ngo byagenze bite? Ibyo byose nibyo tugiye kurebera hamwe. Njye tugiye kubana ni Adolphe Muhire muri iki kiganiro. Uyu mugabo akaba yitwa Abdul Halim Al-Attah, akaba afite inkuru itangaje gusa nabyo ubwabyo bikaba bitangaje. Iyi nkuru ya Abdul Halim Al-Attah akaba ari imwe mu nkuru zakoze ku mitima y'abantu benshi ku isi, ariko hari ikintu cy'ingenzi ugomba kumenya, kuko amakuru tugomba kumenya. Tugiye kureba amakuru arambuye ku bwana bwe, ubuzima bwe mbere y'intambara, gake cyane mu masoko. Yavuye mu masoko yizewe. Ibyo tuzi neza akaba ari uko ubwana n'ubuzima mbere y'intambara, Abdul Halim Al-Attah akaba yaravukiye muri Syria mu muryango w'Abanyapalestine bari impunzi. Yakuriye mu nkambi ya Yarmouk hafi y'umujyi wa Damascus. Nubwo yari yaravukiye muri Syria, umuryango we wari warahunze Palestine mu myaka yashize, bityo ntiyari afite ubwenegihugu bwa Syria. Ubu rero kugeza magingo akaba ari nta makuru yizewe avuga ku bwana bwe uko bwari bumeze, amashuri yize cyangwa ababyeyi be. Icyakora mbere y'intambara yabagaho nk'abandi baturage. Yakoraga mu ruganda rukora shokora, Chocolate Factory, kandi akaba yarashoboye gutunga umuryango. Yari afite umugore n'abana babiri. Intambara uko yahinduye ubuzima bwe rero nuko mu mwaka w'2011 intambara yo muri Syria yaratangiye. Nyuma y'igihe inkambi ya Yarmouk yabayemo imirwano ikomeye n'ibisasu byinshi, ubuzima bw'umuryango wa Abdul bwarasenyutse. Yatakaje akazi, inzu yabo ntiyari ikibaye ahantu hatekanye kubera guhunga, ndetse bahatirwa guhunga bitewe n'iyo ntambara. Yabanje guhungira mu Misiri, nyuma ajya muri Liban ari kumwe n'abana be babiri. Umugore we yaje gusubira muri Syria maze